Dober dan, Andreja. Mi smo prišli najprej pogledati tega kužka in prišli smo mu pomagati, sicer je iz Romunije, ampak kot vem, vi delate dobra dela, ne samo lokalno, tudi regionalno, rešujete in pomagate živalim, ki so zavržene, izgubljene, tako da tudi vidim, da smo prišli v akcijo. Ja, pri vas je vsak dan neka akcija. Kaj se pa dogaja to danes? Torej najprej mi rešujemo živali, vse tiste, ki so pomoči potrebne, brez kakšnih nacionalnih predsotkov, odkje so in kako so samo slovenske živali pomoči potrebne. Jaz mislim, da kamorkoli bi šla na svetu, bi našla nekoga, da mu moram pomagati. Danes smo tlele v sred dela, ker zbiramo potrebščine za potresno področje za Hrvaško. Včeraj smo tukaj ravno spraznili prostor, da se je naredil prostor za nove stvari. Danes so tu Italijani. Vem kva? To je v bistvu njihova civilna zaščita, protezione civile iz Monfalcona, ki so nam priskočili na pomoč. V bistvu se je v našo akcijo priključilo 7 italijanskih društev. Začeli smo z živalovarstveniki, jaz Zampone il Cuore, ker z njimi sodelujemo, pač oni precej psov rešujejo v Bosni, v Banja Luki, tako da pač začeli smo z njimi, ker se dobro poznamo in si vedno pomagamo, ampak se je to razširilo, sem danes... Ja, meni je všeč tudi, ko se združujemo ljudje, ki nam ni vseeno. Mi vseeno skozi te zgodbe reševanja živali rešujemo v tišini ponavadi nešteto stisk ljudi, pač, ker ne moreš mimo tega, tam, kjer je žival problem, je dostikrat pač tudi druge težave. La missione è stata organizzata da me, di Zampone il Cuore Italia, sono una vicepresidente, è già la terza missione che faccio umanitaria. Abbiamo fatto una in Bosnia, una in Albania e questa in Croazia. La diversità di questa missione è che ci sono 14 associazioni animaliste e umanitarie che hanno partecipato a questo progetto. Tako da, in zdaj sem ravno danes rekla, da ne vem, če mi ni tole malo preraslo, ker tole je zdaj šlo v ene enormne dimenzije, ampak dobro, jaz sem trmasta po naravi, pa mislim, da bomo speljali to. Da bo prišlo predvsem na prave destinacije, če bo potreba mogoče tudi do Bosne v teh potresnih vaseh, o katerih nihče ne govori, ampak so tudi prizadete. Cosa c'è dentro negli scatoloni? Beni di prima necessità, come cibo in scatola, prodotti per l'igiene, mangiare per animali, coperte, vestiario, tessili in generale, scarpe, passeggini, cose per bambini. Ho visto dei lettini per i neonati, insomma un po' che tende, sacchi a peli, penso che me lo puoi confermare, tutte cose che potrebbero servire in questo momento ai terremotati luogo, anche giocattoli per bambini, caramelle per i bambini e tutte le cose che potrebbero essere utili per i bambini. Sem hvaležni, da obstajajo taki ljudje, taki dobri posamezniki, kot ste vi, in upam še čim manj takih akcij, da bi bilo potrebno, če pa že, pa upam, da bo čim več takih dobrih ljudi in posameznikov in akcij, da boste lahko pomagali. Glejte, jaz pač mislim, da se vsak od nas lahko znajde čez noč v situaciji, ko bo rabil pomoč. In danes sem že zjutraj prejela en klic v stiski 2 skrbnikov, ki jih mečejo iz stanovanja do jutri in nimata kam dati muce, zgubila službo zaradi epidemije, jokata obadva odrasla človeka, mislim, in dobro, mi bomo poskrbeli za muco, dokler se ne znajdete, ampak sem prav obupno jutro mi je bilo zaradi take stiske, sem rekla, lejte, si bomo pomagali, najti kakšno stanovanje, bomo, ne skupaj, dajmo si ljudje pomagati, ker vsi še zelo veliki problemi so lažji, če imaš nekoga ob sebi, ki ti daje na roko, pač no.